for me more power at about to my GH as well. Reverend Obofour any evangelist mama part agrada in Febe Brainy one talk one idea. Akotwi akobre manya na nsen omonka bom aye fefefe ayenti wonka ebiemu abranka bom no ebaaye papa ebe kasa ye say yade a on evangelist mama part say die enti ase aba wontemu sanso na mama part ebe kasa ye atwemu say eye nkrofo bi na edidi omase a wo ye kantan cross we kanto kwa hihye adwuma ema wode ko anu wonto wo ho ase nanso no abra wo pin wo ho no hu se senna nkwala no eyusu omadwen e de edidi wo ho e de apewosika e de ayeyie enu nti nipa ne hu se ekwan da wo ho obetumi afa ntro pan so e de anyesika e de anyajapade okwabra ne kotwa ntro no age 200 million ne ade enu enom hu akira se yiye obeka se wunia entro no wo hwehwe de aba na waye wadwen se wo de baba baji sika de ene ese siketua no forget wunya se wate se mama part akọ no kwaku bofo ho asem a ene fa ko police station na obeba eho no wate se ono bofo nso aye bibi e de atia eye evangelist mama part no nso no kona kwa report na asem obeka mo magina so de aye ntokwa de enya de a ebi besi ne na ebi nso asi achina na ni nyina mu no na ensem na nkasa ni mu details na esi ye ne ekoso na wonwa wani ema ye nteye na eye Reverend Obofour a wada APC ano ene GH page edi nkomo na eno owa wanemani ene o kire se na amanfo ekeka kire se ono Obofour no hira aposo di mo binom ewe apo no mani paniwu a ne nyina okwabra ne kotwa santro no akese ede kire eye mama part na mayenkotie eye Reverend Obofour nanum asem emfa emra Reverend GH page 4% omuhu adie ba akososo ye maame agrada hinimse mre bia besena ko na entawantawa bebre e wo honom what say evangelist mama party say we so maame for some time na ye hu say so duaba maame na ka atopa bi ko so ana say e di ne sipotin awadi israel na me say kamin chire mu da ye te wo no hweba bia na then Mami Agada and no evangelist Patricia. You're on GHP TV on YouTube. Baby, I know you're the Juma, so too. Yes. The show baby, I know Sumo Tabora. Meaning the fear, man. Uchi any ye. If I show me tipa. Or any kunun and ma at your mufia, Mr. Mayana and Matti fear. Na ye nipa da sani a wo ba me nchen besire sika ko han dan me man ni bie sa nipa na akura no odi fo kana de baaye ele nipa no ko ne ho di atoro se me ko South Africa na ne ba wo ho na makope ne ba no ho nsam de abegu na ni mas ne nipa no so no waba me nchen na obepa mwa o na ma han dan ama no won kan ha twice okoye wan kam papa amaye you're on GHP TV on YouTube enna Obofour this Obofour that say yi pictures ni videos bi kire wa mi fia bi timu no ensem bi akoso na nipa nim omo shada be video mi fia di koma evangelist Patricia say if you want me kum nipa oh videos wo ho obi shada boa ankura nketwa no ese case no police station ayamini appear formal omo shada boa ankura ti ni fia no the camera si so the Sunday ma me say ankura we Obofour ama ne papa apple ama papa ewu ama Obofour koton ankura no eso na yo no ani fia wote enti omoden nsam ko hodo no omodi bi so ba ti oye nyansani enti me be realize this say entokona omuma da bia na ma me chance Sunday and jana so gidi atedie no ebi so firi me nchen omuko pesika no makobo omusirem ebi ni de andiko yeye
kakra ne sabeti Rashad ha wote wo obi be ka se wo ya Ghana ni me no Obofour yakokum nipa yatwa ne ti yakofa hye woni ene yakun no ene moja shabi usu ye nipa wo yamba show kakra ha enti ono so tete sa no obutimi ko ka che no Obofour de funu batu fie no akobu bo CCTV camera force na papa ma ene dai edidi mu ama ye ko twa court wa lawyer na ho na ye tena se ami bi behuru se foundation se man to kwa nyina de baaye no eye nipa na yusu na adwena ma ye akwa no waje no akwa obi me film nchen Rashad one day me no better so camera after this I say mama be abusa make the same thing obi me film nchen come am agra da wo say na excavator sika 7 billion wo me ho meanwhile na nipa no wo hakura me yira tam sika 100 million ama no de ne ba ato me yire afjuma wo ye matam sika over 600 million acha ne mam yenu yes ne yire wo hospital ye ne yetu aka enso no watimi akoda ne din so wo the king as a k the time I'm Patricia realize that I'm realize no na ye nipa na ekọ circle na referee ginam yes ya adwene obi timi nimi obi wa nimi fie meti send audio so ba ebi wo so for Kennedy phone so wa forward bi aba me mame Patricia na send ma so for Kennedy ba na send ma me obi wa nimi fie ensema be gu abonte anche wo Kesi amufiri se atwitwam nyina ebenyane o. You're on GHP TV on YouTube. I'll redeem my image o. I'll clear myself. Entwam o. Because it's marking and the part of Sanina said that cause confusion. Oh, me see audio so no ho ma me no phone so nsema gu so no. Se ebo wi ase fofora. Onya megabyte ko de begu so. To na sanse mo e ba phone so a. Ma me ni timi wona adwumam na nipa wo tifia me ma boa na tam sika ma no de yi adwuma. Afra ne se me wo papa ne fie ho na wasoma nipa me yenu ba ho miwa ada ho pa chew okofre of Kennedy ada ho pa chew audio no ho we nya of Kennedy na ebe bia dance the audio is there I say make anyira no and some akoso behind the scene na my magi se minya no akire ho pa chew wo si dey na ofre ma me no kura na opoa no na bo who you have to your friends of Kennedy? Why not so no? Tidadi ba chemiana. Ono na share that creative ye. Say, that video no kwa ma me be ye video no gidi Obofour. What so many people ma dwuma be so ma we. Later guy na patch ono say na wo boa. Obo ni tirimu kwa se be yo ba me be tam sika ma no. Eti mi be hu ni tinti ni tie anya se ye betra se me enu be hu se e nipa na yi so o ma dwuna hihye ntoko na ma ye. You're on GHP TV on YouTube. Just to make money from us. Eti Rashad ya sabi ya kwasi amanko for 2019 18 afi ya be na yes abeto aso bi David eti emi enu no anse ya de ansasi anu hie obodi ewu enu anu no achopo ade na wo mu enu anu no bia odo na eto aso hwinsi eye nipa na yusu o madwene beta na yehunu efunu na ni ayeden abie love must lead. That's it. We were never enemies. A nipa fabrication. You check insult. They are bam, you know, they are calling, they are there. A nipa shisha, they are a series, and yashi. Yes, you yanko ponko for the air. And as we shall go at it. You're on GHP TV on YouTube.
Wa wuti wiase na se wutimi ahyehyɛ adwuma hyehyɛ ntoro ekeka nsɛm si ani a enye no kra ɛyɛ ana efe adenti ene nipa kakra ye bedi nti yɛsɛ yobi ede kyerɛ obi wutimi tena se hyehyɛ adwuma keka nkrofo ho nsɛm a enye no kra na wasɛ nipa ntam basabasa kakra wodiem anoma kokone okwatifi kohu nsuo no aba na afọ abebisa sɛ hwana na ehu nsuo no munyai Seye mama part ene reverend Obofour eyade a omahu muto enti munwuma ni nyina esi adwuma na si abawie ye monsesa mabrabo na monpɛ adwuma bi na monfa enye na so no ni nyina mu no seye no ekamia ye se emana so a ye besere eye evangelist mama part ene Obofour se samanfo bi bekeka nsɛm ene ade ede kyerɛ mu ene anka nipa kono mummoni din wo koka kyerɛ eye mama part anu aka se nipa asuma sise mama part nso nka kyerɛ reverend Obofour no nipa asuma sise ane se ya tro e na otwa obeka se membomidin ya no kro nso dia sankrofo nya wose bohwɛ na ne ese fata because obi timi twa tro ka se wadi ewu abra wunni ewu a se nipa no se fata se ye kye no ema okokɔ da fiase no ofiri mu fia waba bekeka nsamfo agu nkrofo ho afie aha ne ade usie there were all the social media platform no eso media megiswa ene empress ana mema nyina ka etu ba kopɛ hwɛ ho so yie mu aha